mé sé ceart go leor. Tásúla gan go maiid. Tá an chuid is measa go hartan is. Tásúla gan go mé. Céad fannach féidir le freigra ceart a thuirt an áit a riamh. Be sé tástóir. Chalín láidirí. Dig mé an céad té me leci. Chúras a hen cadúir siad Susie. Nílach seans anbheag go dála sé sin inis. Ja, wel muna dagan si as seas ar é héin an locht. Margur imi si le héin mar sin i bheith seo héist thorlú churbe. Mar stoi go bhfuil an ceart go ar bhealach. Ní fiú sé smuoine mar sin inis. Susie. Hey, gweilin seo. Is just cúsla seo ar fad, Dad. Ná bhí seafrite go stór. Is fear go me. Me sé ceart a bheith chur fhí scíní Janet. Brenna Susie. Ní ha go más gá laid as ó héna chéasa mar seo. Mi go ní bháid ní sláidir ná. Bhí tú. Agus sin a fád deir a chomána sa síl. Stíní difriúil is sibh ceart go leor. Cén tú, Dad? Susie tuige me méid seo. Ní an dára ráha agat a díomhan Jonah. Is tóg go ré má chalín. Cagad tú smuoine nach leat sa bháin de chorp níos mó. Tá síl beag Ellen sin le cuirsan áirih. Agus nábí búra faoi Janis. Túra me sé arabhaide se. For an package yn switch yn siwma da. Os mae'n gweld package ac yn siwma na poen yn Ila gwyle an toriad yn y sweet sy he mys nhw'r god i girlfriend ydw eisiau dad yda. Girlfriend? Ges o girlfriend? Wel, o'r o chint yn siarad nar ag dy fi der, agos yna meid am o chans ta sŵas, ond yn ynach led y boyfriend hyn. Yn y bleder. Bwyd ac yma sam ni sawad na fe geitach letig sydd ydych chi'n bwychaint. Wat fair play wyt siach yn bythir. Tas ag mag ti'n gwyd kiels, ys yn dyn nhw. Agos ta'n chiel coed tat sy he mys diar yn si, ond meid ydych lysdi amser ein chi. Chwol yma nach chwile head, en soster ys i glawnus. Ar Africa, net o wastard. Gada siar o hemwys. Si ffeidi go cool o ta dw he, mys anw ni lic y ser ar hwn len, na ffyr yma her. Ar y terig i gyd iawn i fartaglu. Gwyd cei hyn yn haig. Lord nod gan olwch o her. Pagrai hewys. Nid ymwneud hamago. Mag, yma hwn. Ar yna gwrs eisiau mwchos na popr y wastard. Iar ni ranach pys o craci iawla. Ach, tei. Gwyn. Cyn sgael i fi ord. Y diol pytsin, le yn un y targent, he? Nas ag yma gyda ni'n sianed nos o molch o'r ten nhw bewch i'r fel si aset yr chwi cyn gele. Gydach dan bos o ha wastard loffel. Hi, Susie. Hi, Susie. Oh, dis Maríomh. Cech bhfuil Janet? Tá si níos fearr nes. Ceapan siad go mé sé ceart go leor. Right. Sure, bhfuil tú géir sílim? Oh, níor bhfuil an chuiristeach ar é. Nach bhfuil sé chumáthad a hála bhfuil tún seo. Seo. Ceart go leor. Tú hen agus da chlab mór. Nach chuid as y dawg o fetach yn aldwnt yw ar y cynt. Ach nach le peder fi mis y caint. Ni'r lawr mis y smid na smad le taig. Cara tú chlab ar y pedo? Sa bobach. O, ta effel ar ymach. Ni'r chiap na gydjog mae'n chyn yn cynol sy'n min o as mach yn caint e. O, ni'r siap tú. Cafal y gapa? Dwi... O, diag ysmwyd o gwyth Lana. Cech i wylta sa heis chwyle hwrt? Ceart go leor. For me a chat. Och mae le chael sy'n eisiau mae rwyd le dyn amser. Wyt ti gar cwnas na coedinif? Ni'r. No, yn y dyle. Diet yn crôn y gar clan yma chyd mwt tu era. Ni'r gyda mahad. Bran y tabron o'r mohemwys. Agus bych ac ynoch. Bych ystech am hach. O gledgwem. Agus yn y golwr yw'r blaen i fi'n. O wys blaen ceid i behed y wyl. Ni hyn tys y bydd atws yn tairw. Mae sy'n ei cynnal lumpor o fi'n sort. O. Cwyn yswys o'ch legyn o'ch mwrbe. Bran tan er chyn bron o'r mohemwys. Ni am ag ar y meich yn trwbl o tarn sort. Ni am ag o'r dy flaes agos chymar ffwr. Gamach! Na rwmel gan dy chosioch ar y ters chyn siog o dod eist? Na rwrt? Gamach, ysgobwyd gamach! Na ffecim, is dyn siog o dod eist i. I digyn dwa sy'n?
cardiac arrest. Ag ís Janet. Sinna dúirt siad. Híarna. Maiall ar an curfuil in bhánach a hálinn ar dog sí an ospidéil. Bheith si tádar mud ag goran sí san áit a Rusí mar dúir le. Well, bhí an táil hí gur tháinig sa bharthaí an am. Bhí. Janet wacht. Tá si beag an masca sús. Bhí riamh. Ní le neart ag éir. Ceálig tú déún na mar sin, Susie? Leis cead? Well, ceá go bhí Janet ag an dúán go dtéir seachas usa. Nach burste for sib. Nach bhéiteach de sé nach mai kenne. Ní éiteach mar hálíonn sé. Ceá? Well, match níos fearr a bhíonn tú. All right. Go leis cead. Cá minn thula go leithras. Well, it's coming sa céir a dearan siad. Bhí an ceirtigh Daniel rud a cinnte rálamsa. Tá sé póstal am a grifhar ag dearan le. Ceá nach níorn tú cinn leis mar sin. Well, beidir go nnéire. Tíhairt. Hello, Star. Cechain airint chunis. Betú tá Janet. Ná bhí mar sin am stór. Janet, tá tú taréis me híal a hábhail. Nach leor éis sin na muidir thuirt le chéal ríist. Is mar jaall armsa go raibhirt an ibráid a bheith at sa chéadáid. Ná bhí seafaide go stór. Mise a dúnsaú. An ihead ealig Nancy. Mise a bhúlar an gluganú. Hai ras má calling. Geníireach a scéligans. Bhí tú a tachtú. Bhí sé an labba ad. Chonig mé hu. Bhí tú chonig a warú mar bharg tú mám. Janet ní bhhar me se do bháil. Cefad ar chais me ráleat. Bhí mé ann. Chonig mé chéirt a rinne tú. Welcome te. Und das hat gule Karte genau rede hemus. Heis til shinini. Us ta schap fjagur hastig. Ila ma ho hem. O tá sam hanú. Nach mú hon tributarin ékarm sa hamo. Se hemus ach cuiimid a gúil tread a mún sin inis. Agus tá sé tá háid agus cha heisteach sin. Gus ní bheith san becer de déirití siúla said. Bhíon daoine caint. Chosol caint. An tá said sin is an cardide sa tá idir agus mó. Ní sé ceart ná cóir. Ní hiiceach daoine sin go deobecha said. Casá bitar chainte tá árt. Sá sé an áte bhúlsib. Well a hálín ce díra. Wel tú réil an réal ríist. Bhfuil sa céir de héanaach be me letain is sé héire. Ro sé ginteach fao me nó teige. Benú? Breanna chodí, tú leit a scríteach sin am hasise sa ní hana carmachreachta le. Ar a gomuin leis ce. Mar réid a tamúna, ce rinne mi seart. Brenna fog se mai mean. Tá sé sin is go cantalach ne má leisógaí. Á tar cantal leir a ddíis. Agus an sintim sí agus níomhara ar agus sí tíar seach an teach agus áníos an céile bhí síráach. Ach ceapan sí fersin go mise i duine go déadara. Agus níor me sé teada leis. Tású an úirta sa tead a charid leis. Well, níúirt go bailach. Cé gceiste? Lu mé le Catriona. Rory! Má má riad tú sin ná se go máid cholas a léomach ar a radio. Tá brán arm. Híle go machchas ní sáras. Híle go machchas a gan tead a rála go tíanana. Dúirt sí rud a gin lem agus draige mé gan smaoine. Nar chéine mé fiú go dtíana isis. Ma ní mór an más íon leis an numsanis. You know, is lumsta sí spréocht agus ní leatsa. Well, bhfuil tú gur ormsa leirt le rá se fáid? No, Rana. Tá mé apú do hon do más an tead. Lára mé híine eisiir sí mar ofar sí.
Ma te bariar dierí art sa súla chuine tir an nétear fé Jim mórte asgéad am mi ginnear. John no méid mar sin. Be ma huas a stíe. Well, tá brona. Oh, seo Angela, the shepherd's pie. Right. Tá sin na colla. Baid daoine táhas an gglach. Tá spirit láidir in si, gus be ceart is féine ar colla agus is féidir le áil. Tá sé testáilhaid. Cén fannach greidirn tú mé, Janet? Bhí ceann dánach tar riomh tíobh hir gan éidir faiteach sin. Tíirech mar a bhéag do bhair. Bhís fa gcónaí mar chéile. Amachchas aga díar chusta. Cén fá. Cén fá spréachann sibh mar seo mé.
But you can't Laura. Beshi tau, Vince. Beshi tau. Yeah, Come on, yeah. Oh, yeah. Yeah, come on. All right, come on, son. Tam, vita pot coffee in the machadelle. Oh, my video, didn't meet you again second. Been fair, Captain Commission on last year gone, a lord on written a blina. What was you in into? Yeah, to. Tá sam the gone was been on the pricing is go to be real. Tam, pot coffee machadelle, that's le board the knee. Oh, sure, didn't me can again second in the I come a jerk like one again. Oh, Daniel. Níl sé éasca duine héana ag mar seo. Níl. Scrivan am nuair a bhí róise an ospidéal tar éis de Matthew beag bás áil. Bhí sé anna iachar breathnú orthaí síinte sa lebe ar an gcuí seo. Well, buíochas le díag ar tháinig Catriona agus Susie orthaí nuair a tháinig. Se. Tá sam, Daniel. Frí Susie. Oh, sure. Híle go méoch sé ráid agad lom. Well, ar nó dar me go donna nach mé an anráile ach sinna hasú é Susie. Bhí sé chu doch dagan le carí cluiche nach machchas a géine cé héin. Bhí sé háir sa faoi mar fleánach. Úranta caiúla gin leo, tá sa théine sin. Oh yeah, it is what chuir me seachar Jontas. No, you're inish. Well, dú me leis an údras gur me gur téisih chahab a gobar radio pobl haar leir. Agus? Agus, chláach siad le a háirskins. Slovenia, here I come. Oh. Hiya, te goedje. Eintach. Branna Roosje, wie me smoeinig dinner réiteach dunge lucht de tjachanacht. Meg sé met dan? No, ní bheith. Right, well, feicim me sif. Slán really. Slán. Get a friggin' him here, lads. And you're in the Rory Tadart. Oh, yeah. Seachas sciharm na dad. You're Rory Tadart at dad. Oh, brilliant. Tá tú adol mar sin bhfuil? Ní me gadol Tadart man ní Tadart nadol am. Give a virtu go Triana kid in is go dad. Oh, sin níl sama chonin. Meúil muid churá be deam múla seo. Níl muid nach chorbe héir, ná bíoh fáites ar, deam muid loch go deilgus lochas sigad freisin. Ná bíoh fáites a beirt loan ó má. David híl Be me lífin fi an second. Tam, má buchud. Go síos agus tóg áú a choirn agus ó héir má fe. Feibre cé a ceim tá bhíú cinint mar seo? Ó sé. Tá bhád an nummercil fus an áit seo fé láthir. Táine stíl a bhád níos siimplí costumir an lint seo. Tam, mar a dúcha is do rún amachchas leirisin, ní bheith chuiste mar a fantain, ní bhéis agus cumann sa deáfaí stíl an uirsin. Ní ra bhfuimach an áit sé áú. Agus céadach agus cad chuiste a chrúmór chuiristeach chus rosa. A rud cén thu cad chuite ráflí amach a scapa bhméin agus Rory, gan trochtar dumas sa tinted go bheic. Roise is cara má lumsa meic. Cha vin sa macha mai alt artsers de chud bré go lofa. Agus mu diggin tusa go chear go machsaigh dahead fin botún a rinne se. Tá tú níos lesan ar mar cheap me. Was ag a hén Roise, ní len da pitseach in beg súrach, ní chuimní tú ar ein den riamh seachas ar tain. Mislet má híime seo. Ní bhiste. Tam, tá brónar mai áil méid dúirt me leat níos lochte. Tá mé heapúineach me baganín ar fód. Tá ceart leor. Bhíon ceart agad gátíide. Tá an óhanna déine an áitina gonne le gimmart. Tá mis a bheith déine airige. Tá. Ach níl mis a chun nigins de aine an áitina chur am bhil na mar ráid. Jak to tega ci mi waki? No, niejaka. O, tam. A chodzi o ra. Gdzie mi hart? O, że to by.
Brana Angela, dit je kon hard gaat met de gera. Kunt ik tigeres? Dat ik het kleur. Grimai goed. Hiya. Hi. Oh, Rory. Ja, maar nog toch al zin in die nacht. Is het als je calculoriën? Oh, ach, Arim, oefassa. Ja, maar nog toch al jenne wat er met de harde roosje is. Je komt heen naar Kali, like couple dagjes koloste. Dat is wel right. Ik ga het zeggen, je hebt nu laten. Waarom ze heen het aan lucht? Oh, you know, die zijn niet helemaal dat hij erop vaker. Dat maar scrooty. Kindje, Poelvoet en chin, madame, ik jen met frastelert. Wat is het? Frikken, dat is waar! Kert hard hype. Jeez. Een witske wensje nou weer een glazen goedemorgen. Wat is het? Dat is een heel rechtelijk in. Ik wil hem doorstellen. Het kan toch het ook nog? Mr. Jason, dan mag je zeg maar zin je nog 5 PM, no? Right. Het kan twee gelegen gaan. Ja, nee, sinds. Godlin, zie ik het zomersen, Godlin? Godlin, zie. En nu moet je naar de Ellen, zei je. Een wits! Wel, beter gaan doen zoals je bal. Oh, doe zo. Doe zoals je doet. Doe zo naar mij. En dan word je nog. Jason, dit een achterwaarde neergelegd. Jamster. Ik heb B&B. Wat doe krakelt ze? Wel, niet aan nooit zullen lachen, hè? Ga je aan een heen bellen Jessica de Hele naar Ere. Gehoor aan haar landen te witjes. Oh, niemand na niet in de nacht. Oh, beter een man dat zich in jagen naar de winst het haast aan dan. I mean, kids het al uit turmeric. Is spiesrij. Ach, dan kaarten. Ben je het neef getiend gemaakt rente. Ja, ik is veel dan aan een Jacob. I mean, je was aan boek Halloween kaart op. Je niet hebt je really gemaakt turmeric na cardamom na kaarten van dat je naar val hiest je waren dat je vader. Chans maandag middag. Oké. Kert voor je maar vliegen te maken iets te her niet laat. Ja, ik was. Rocky misje is je bedorgd laat. Als een chin karooi me laat aan beelje reitig. Kijk die gapa. Oh ja, wat is nou niet dat? Ach, het is toch een lure koeno hem. Ik zie een waardige maar zeg. Echt. Coffee wine is John beter gemacht. Right. Shit. Sorry, Jesus, sorry. Gebroken. Hey, Jason. Was toen terugwaardig. En je gaat toen met je maar uit. Steunig. Met toe queen in de wet mee. Als je daar nou niet hoog kinders, hè? En voor mij, ja. Als ik niet uit de vand had, dan ben je eruit. Niet samen. Kom maar dan. Maar naar de horloge. Horloge. Dan is niet misschien veilig te veilen. En ja, maar je nog 6 grond. Als niet meer kunnen stellen geen treatment aan het. Treatment hier nog. Dan wil je niet smassen met dan. Maar, oh.
tú gé glunéis ná fannacht? Ja. Gruma. Gruma. Sáil ní fionna se. A chéintach gur bud stead. Jaall is smal an budé le chuinál sa teach gánaí. Ní bheith is riamh cén ó a hetóach sé. Nim sé bhúla ceirtead. Actually, tá ceappa chun gáhan an rina. Tá mé cinna íon súgach mar atá. Á bhúíon be eile ú níhhar se. Sáinte? Sláinte. Rina, céir tá siúlaid. Brenna, tá bronnarm ach ní hé sin an... Well... Brenna, Rina, tá go hálinn gus chuilehoirt ach tá tú ró... Well, God, níor sé geistem go geapá go méid Tását agus... Shit. Is atse, bes cholehocht. Nel bes me sé inni. Hé, kif an jan sin? Kif an nach niennen, nach tú ma wak. Is get fi Angela.